Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ade fishige midiyai saaste ka saalis devana aharuge Shawwal Mahuge Handhu Saabithukurumah Baavva rasmi Jalsaa. Ade mi jalsaga riyasat balhatwani Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir Ali. Mige turun mi jalsaga Supreme Court ge Fandiyar Dr. Muhammad Ibrahim. Ministry of Foreign Affairs ke Deputy Minister Al-Ustaz Abdullah Humaid. Department of Judicial Administration ke Legal Officer Al-Ustaz Suhad Barwadagen Deva. Mige turun Ministry of Islamic Affairs ke Falaki Committee ge member Barwadagen Deva. Adi Ministry of Islamic Affairs ke Iswearing me rasmiyatuga Barwadagen Deva. Ade mihar mida kuriya mida jalsaga mashwara kuramandani saastege salis devana aharuge Shawwal Mahuge Handhu gotun nimma gule gotun mirasmiyat kuriya dairuga rajyege ebbesi sabaka handu fenifaveto nuwatanonto mikama gule gotun mashwara kurevene ekama gule maulumat Department of Judicial Administration ge faratun arwane adimige iturun duniyege arabi duniyege gawmutaku tereng ebbes kawmaka handa behe gotun Nervawa bayana gule gotun adi nimma fa nimuntaka gule gotun Ministry of Foreign Affairs ge faratum maulumat devwane adi handa gule gotun falaki hisab taka behe committee ge memberun ebe flunge hisab taka gule gotun maulumat Minister of Islamic Affairs hissa kuravane ade gotun saaste ka salis devana haruge Shawwal Mahuge Handhu mirege irosuma fahuga fenumuge fursato minbara adi fenna kamuga wani nama fenna hunnane wagutaka gule gotun maulumat devwane adi fenumuge fursato minbara gule gotun ebe flum minister maulumat hissa kuravane ade midenne kantaka mashwara kurewma fahuga saaste ka salis devana haruge Shawwal Mahuge handa be gule gotun Ministry of Islamic Affairs neruwa bayan iwawa devwane ade mi rasmiyat fashigin du mugutun em furatama the Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir Ali wahak ful dekkevi yafoga tafat ekek befrun e befrun ge mi masikkata gule gotun ade saaste ka salis devana aharuge Shawwal Mahuge handa gule gotun ista kurabam benu fulwa maulumatan hissa kurumge fursat Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir Ali arubane em furatama mi haflaga mihar wahak dakam gendawni Supreme Court ge Fandiyar Dr. Muhammad Ibrahim yafahuga arabi duniya gawmtoga nimuntaka gule gotun eves maulumatin ekkamuga wani nam e maulumate hisse kumuga fursat Deputy Minister Al-Ustaz Abdullah Humaidan erwene miharu Al-Ustaz Abdullah Humaid ekama gule gotun wahak fuladakkawmu egendawani ade miharu wahak dakkawmu egendawani falaki hisab taka behe committee ge member Al-Ustaz Ahmad Abdullah Saeed
Abdullah Saeed ge wahaka fuluga falaki hisabtakun dakka gorta gule gutu malumat hissa kurawwane saastek saalise Vana Aharuge Shawwal Mahuge Handhu Saabithukurumah gule gutu falaki committee ge hisabtaka gule gutu malumat hissa kurawwane mirege iru ossumu fahuga handu falakun matiga hunnane kama gule gutu nuata e handu fenumuge fursato ikkota gule gutu malumat hissa kurawamun gindawan. Ade Ahmad Abdul Saeed ge wahaka fuluga miyaduge irosse waguta adi handu ussun waguta gule gutu malumat hissa kurawwane adi handu osifawa waguta bala iruga handu fenumuge fursato minwara gule gutu malumat minister hissa kurawwane. Ade Alustaz Ahmad Abdullah Saeed ge wahaka fuluga divehi rajya handu fenumuge fursato minwaruge itura Arabi duniyege qawmutaka Islami qawmutaka handu fenumuge fursato ikkota gule gutum ves malumat hissa kurawwa fave egotun duniyege bai qawmutaka handu sifawa iru sifawa waguta adi handu sifawa waguta migantaka gule gutum ebe flonge hisabata kon dakka gule gota gule malumat mi haflaga Minister of Islamic Affairs wani hissa kurawwa. Ade Alustaz Ahmad Abdul Saeed ge wahaka fulu fahuga mihar wahaka fulu dakam gendwani Department of Judicial Administration ge legal officer Alustaz Suhad ge wahaka fuluga rajyege hisabtaka handu fenifa veto nuata nunto handu fenifa wanama ekantaka gule malumat hissa kurawwan. Ade mirasmiyatuga mihar wahaka fulu dakam gendwani falaki hisabtaka behe committee ge member Captain Muhammad Sharif ge wahaka fuluga avis
falaki hisabatakun dakka gotun rajya mire handu fenumu fursatu igota gule gotun malumat hissa kurawwane ade hame gota mirege irossunu waguta handu ossene waguta mikantataka gule gotun hori malumat Minister of Islamic Affairs hissa kurawwane ade kuriya midani saastek salis devana Aharuge Shawwal Mahuge Handhu Saabithukurumah Baavva rasmi jalsa me rasmiyatu mire mibeveni miharge mihalata guligen covid nawarage mihalatuga elifawa hardana fioltaka ekiga online ko hori habe influence online ko mirege mi rasmiyatuga bayar wada gannawa dairuga hama ehem pahartawga haflai case egota hama bayar wada gannawa muhim faratta bayar wada gen e farattaka gule malumat miwani hissa kurawwafa egotum Minister of Islamic Affairs ge iturun Supreme Court ge fandiyaru adi Minister of Foreign Affairs ge faratum is bayar wadagen fave Department of Judicial Administration ge iturun falaki hisab taka be committee ge be fulum is mi rasmiyatu ge bayar wadagen saastek salis devana Aharuge Shawwal Mahuge handa gule gotun e be fulum ge malumat tawani Minister of Islamic Affairs hissa kurawwafa mihar adi huriya be fulum hama be fulum hissa kurawa huriya malumat taken hissa kurawani uma fahuga mihar mashara kurama edani saastek salis devana Aharuge Shawwal Mahuge handu gule gotun nimma gule gotun enimma gule gotun Minister of Islamic Affairs horiha befulunge hialtaka e befulun devi malumattoge bina kurawwa goten nimmawa kuda irukolege tereka saastege salis devana Aharuge Shawwal Mahuge handu handa gule bayan ibwa devane Minister of Islamic Affairs ge bayan ibwa devwa iruga bayanuga midenno ifadan eki faratakun hissa korebe malumattaka riaya kurawwane egotun hama rajyege eki hisab takuga handu belumu kantatta hamji faagotun handu evves hisabaka fenifa waakamuga wanni nama ekama gule malumat hissa kurawwane adi arabi duniyage gawmutakun nimwa faanu goittakasha falaki hisab takun handu sabit kurumuga balanje minganataka beluma fahuga ebe flon debwa fa malumat toga liga handu fenumuga fursataka gule gotun riya kurawwane adi mikantattaka riya kuruma fahuga kodi misal medenne fadan kuda irkolege terega saasteka salis devana Aharuge Shawwal Mahuge handa gule baya Minister of Islamic Affairs ibwa devwan ade mihar miwani saasteka salis devana Aharuge Shawwal Mahuge handu Saabithukurumah gotum bewunu rasmi jalsaage mashwarage ba nimifa horiya beflonga malumattaka bina kurawwa Minister of Islamic Affairs miwani handa gule gotum nimmawafa enimmewu kuda indukolege terega Minister of Islamic Affairs ibwa devwane alkunis faha kolli fadan mi bayanuga rajyege hisab taka handu fenfaga ta gole malumat takasha arabi duniyege gawmtakun handa gole gotun nimma fawa nimuntaka gole gotun riya kurawwane adi falaki hisab taka be committee e be flon devwa fawa malumat taka riya kurawwane Bismillahirrahmanirrahim. Saastek salis devana Aharuge Shawwal Mahuge handa behe bayan. Alhamdulillah lazi waffaqana liyadai faridati siyam وجعل عقبه عيد الفطر فرصة لشكر الله على آلائه العظام ومناسبة لإظهار السرور والويام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المقام أما بعد هجري سنة ساستيك ساليس ديوان آهروگه رمضان ماهوگه نواویس میلادی سنة دهاس اکاویس من آهروگه مے ماهوگه اگار و انگار دوهوگه ایرو اسے ایرو دیورهاجیگه ابوس رشکا ادی اسلامی ابوس گومکوس
ಸಾಸ್ತೇಗ ಸಾಳೀಸ್ ದೆವಣ ಅಹರುಗೆ ಶವ್ವಾಲ್ ಮಹುಗೆ ಹಂದು ಫೆಮ್ಮತಿ ನುವಾಕಂ ಇತಬಾರ್ ಹುರಿ ಫಲಕಿ ಹಿಸಾಬುಂ ಕಶವರ್ವಾತಿ ರಮ್ಲೋಂ ಮಹಾ ಶವ್ವಾಲ್ ಮಹುಗೆ ಹಂದು ಸಾಬಿತ್ ಕುರಂ ದಿವರಾಜೇಗ ಅಮಲ್ ಕುರುಮಂ ಹಮ್ಜೆ ಫಾವಾ ಉಸೂಲ್ಗ ವಾ ಗೊತುಗಮತಿ ಮಾದಮ ಮೀಲಾದಿ ಸನತುನ್ ದೆಹಾಸ್ ಎಕಾವೀಸ್ ವನ ಅಹರುಗೆ ಮೇ ಮಹುಗೆ ಬಾರವಾ ಬುಧ ದ್ವಾಹಕಿ ಸಾಸ್ತೇಗ ಸಾಳೀಸ್ ದೆವಣ ಅಹರುಗೆ ರಮ್ಲೋಂ ಮಹುಗೆ 30 ವನ ದುವಸ್ ಕಮ್ಗಯ್ಯ ಮಿಹಿಂಗಾ ಮೇ ಮಹುಗೆ 13ವಾ ಬುರಾಸ್ವತಿ ದ್ವಾಹಕಿ ಸಾಸ್ತೇಗ ಸಾಳೀಸ್ ದೆವಣ ಅಹರುಗೆ ಫಿತುರ್ ಈದ್ ದುವಸ್ ಕಮ್ಗಾ ಕಂಡ ಅಳಾಫೀಮೆ ಮೀ ಬರಕಾತರಿ ಫಿತುರ್ ಈದ್ಗೆ ಮುನಾಸಬತುಗ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ರಯೀಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಆಶಾ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಲುಬೇತಿ ರಯ್ಯಿತುನ್ ನಶಾ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತ ತಹ್ನಿಯಾ ಹಿಯೋ ಎದುಂತ ಫೋಣ್ವಮೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಹಿಫಿರೋದಾ ಮೀ ಬರಕಾತರಿ ಮಸರುಗ ಕುರಿ ಹಿಯೋ ಅಮಲ್ತ ಕಬೂಲ್ ಕುರವ್ವ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವಾಶಿ ಅದಿ ರಂಲೋಂ ಮಹಫಹುವೆಸ್ ಹಿಯೋ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಮತಿ ದೆಮಿ ತಿಬುಮಗೆ ತೌಫೀಕ್ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಾಶಿ ಅದಿ ದಿವಹರಾಜ್ಯಶ ಮುಳಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತ ಮಿಫದ ಬರಕಾತರಿ ಉಫಾವೆರಿ ಈದ್ ದುವಸ್ತ ತಕ್ರಾರು ಕುರಬ್ಬಾಶಿಯೆ ಆಮೀನ್ ವಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವಸಲ್ಲಂ ಅಲಾ ಖೈರ್ ಖಲ್ಕಿಹಿ ಸಯ್ಯಿದನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ವಆಖಿರ್ ದವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ನವಾವಿಸ್ ರಮದಾನ್ सास्तेग 40 दे 11 में देहास 21 Islamic affairs Ivawa Devi Saastek Salis Devana Aharuge Shawwal Mahuge Handhu Bayan Gomini Shafa Kure Fada Rajyege Evvis Hisabakan Adi Arabi Duniyege Evvis Gaumaka Mirege Irosuma Fauga Handhu Nufennane Kama Itubar Huri Falaki Hisabun Dakati Madamaiki Miramulan Mahuge Tiris Vana Duas Kama Vani Kandalu Wafa Adi Mia Haruge Saastek Salis Devana Aharuge Fituro Idu Duahaki Burasve Duas Kama Gawan Minister of Islamic Affairs ke Bayan Gawani Faha Kurawafa Ade Miha Hisabun Saasteka Salis Devana Aharuge Shawwal Mahuge Handhu Saabithukurumah Rasmiyatu Minimuni Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.